Muthenya wa keri ukoretwo uri wa giathi kia munini wa President Ndagĩtarĩ William Ruto na ageni kuma mwena wa Gatanga kaunti ya Murang'a aria ni hamwe na onjoria atongoria dini na aruna wa sekta itiganite mwena wa Karen kuria matariirie mito yake ya githurano twerekeire na bathi iria akahuthira na Ruto arenda macoka Gatanga matuike barothi akia ndumiriri ino. Mimi nawauliza watu wa Gatanga kwa heshima, si mnataka tuunganishe Kenya hii yote, tuzike mambo ya ukabila na chuki, ndio tuweze kushughulikia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tukiwa pamoja? Ndio sababu ya sisi kusema UDA, wera ni wera, kazi ni kazi, sisi wote tuko hapo. Lakini kutoa huyu naibu wa rais kwa roho sahihi wa Kikuyu ni kazi ngumu. Kazi ngumu. Labda hii watu yote ya mlima musanye, mpeleke Kenyatta kwa theater, mpasue hao roho, mtoe kwa hii watu. Hapo ndio tumefika. Hii ingine yote ni waste of time. Na saa hii ile kitu ya maana kabisa sisi tutafanya ni kuensure ya kwamba hawa watu wetu wamemaliza shule, wamechukua kura. Kitu ya pili, mimi nitawaomba kama chama pia sisi wacheni tujiandikishe kama wanachama wa UDA. Mieri 11 mbere ya githurano kinene munini wa president ateterithitie ati mibango iria marire makiambiriria itena ria keri ria wathani wao na president Uhuru Kenyatta ni enyenyetio no kuri ona ihinda riganu ria gukinyaniria mogaruruku ma kuguna Mukenya na njira iria huthu ya kumagathika ni kugerera bunge. Sisi wote pale bunge tuungane, tupitishe sheria ya NHIF Amendment Act, ndio tuanze mambo ya universal health coverage. Turudi pale bunge na sheria ya National Housing Corporation, tuweke housing fund ili tuhakikishe ya kwamba mpango ya housing tuanze kuianzisha. Hiyo ndio tunaweza kufanya kwa sasa. Wacheni kupoteza wakati. We have already lost a lot of time. Munini wa president riu arenda ithurano-ini twerekeire andu aria mamunyitaga mbaru makamuthurira thuti tondu iyo niyo njira iria roiga ya kumuthondekera mbutu numu ya uteti iria kunyitanira nayo gucenjia miturire ya Akenya makiria a gikiro gia thi na akiambiriria na Murang'a ahurire ndebe Senator Irungu Kang'ata uria urenda giturwa kia governor na wakiri Edward Muriu uria urenda giturwa kia mubunge wa Gatanga, othe makinyotera tigiti wa UDA. Huyu Kang'ata wa barua huyu huyu Kang'ata wa barua ni mtu roho safi, hana kesi na mtu, anacheka throughout, hata ukimtukana anacheka tu anakuangalia na ni mtu anapenda ukweli. Unajua watu wengi akiwa amepatiwa gari sijui ya chief whip, amepatiwa ofisi kubwa pale, watu wengi will compromise na kusema wacha nikae hapa nini. Lakini huyu mungwana wakati aliona hapa lazima kuna ukweli, akasema wacha niandike barua. Hiyo barua ikamletea matatizo, lakini that is the test of a leader. Kiongozi lazima useme ukweli, iwe ngumu, iwe namna gani, lazima useme ukweli. Hawa viongozi tafadhali nataka tutembee na wao. Nyinyi ndio wenye kuamua, si namna hiyo? Lakini I can tell you, you will not go wrong with these leaders. Andu agataka twaiguithania jamba ino etagwo Ruto, ino eramenwo, ino erahurwo, ino eraturithio, ino eranyururio, ino erekwo maundu matari mega, ni mukumenyita mundu ni Kang'ata wa marua atuike governor atindike Murang'a. Wakiri uyu ni mwega, ni mwebangite nake. We are promising kuondoa goons katika leadership ya Murang'a, to ensure hata governor akikosea uko na demokrasia ya kumcriticize without kuogopa, si ndio?
thutha wa wagagu ũrĩa warigicĩirie thabarĩ ya mũnini wa president itũra-inĩ rĩa Mbereri mwena wa Kieni, Batuni ya Ruto yugĩte atĩ hatirĩ bata wa kwarahũra ũrugarĩ wa ũteti, ĩkĩongerera atĩ mĩrũgamo ya ũteti ndĩagĩrĩire kũhũthĩrwo gũtuma ũthũ kana gũkua thabarĩ ya mwaka wa 2022 tarĩ ya makua na mariũka. Ruto arutĩte kĩĩranĩro gĩa atĩ thabarĩ yake ya kũgeria gũtonya thingira-inĩ wa iregi ekũmĩthondekera mũthingi wa kũhunjia thayũ na kũnyitithania Akenya nginyagia ndagĩka-inĩ ya mũthia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.